Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden jong kaseng kinongnya kari kamay ya kabalatip kum ke East Khasi Hills Taxi Welfare Association uba wandon bok jerwa. Ulaong hakabede bat kajingilang ya peleu jingmut kabala khot penlong do MLA ke North Shillong constituency uba Adelbert nongrum kabala long mentak sengi ka arterik urisau kabade syapang kajing dheng kali kabala jujian kapor syakapor khamtam hakithan maukhar jayau mission wa thap bru bat kiwei kithan ha kabana kaliang uba wandon bok ula penpau maka jingelang kalong ka basmutenan ha kabana kaliang kirang ba asnong ru kila kular banya trailang bat kinongnya kali kamai namar ba makiru ki kwa pan weng jika jing deheng kali hagini kithan na kaliang uba jerwa ha baya kren bat kilar pathai khubor mentaka janmit ka arterik urisau ulaong kumba kani ka samoy ka ka por ka bagi tamasale kemen bat kijing rakhi yagi sngi ka kerpang kum ka Christmas kila jan baru bakanam kata yagi kena school ki ban sapendap jika jing tho examen final jongki baru naga benta ki nongrep nakaliang ka seng kala shim yaka wei ka senjam ban bu do nong pahara lani volunteer ha ki than mot pran ha ka jaka ban let chawa tha bru naga benta ban la ban weng yaka jing thang kali pada ka ko por nakaliang uba jerwa lama hamru ya ki nongnya akali ki ba penken yagi kindon bala bu naga seng baru ki ba kren tokmet yaki nong pahara daka baong bakin sa sya pensitom kat kum gikin don jong kaan bok pila ban batai kandiat ha bedai ber kajing ya kenduk jempi ber kirang ba senong mende bat kani garai ka jong ka meeting ka jempi menda ka janmen ka meeting ka ba ngisom menna mestap ba lakot ba MLA badan borom jeni ba adal ba norom habide bat ke jingthang kali ke ba jana ka pos por khamtam me hakini kelenti maukhar jayau mission wathabru batar bobon ki kelenti te kamiting hi kalong ke basotna ha ka ba nakalian ka sunjuk ki ramba snong ki lai lang kakti kaman bami ba bros kata ki ko ban solve ban lane ki ko ban persang ban weng ya kat heng kali khamta ba hektik surok te nakalian ka jongki kat baki persang kampoi susno te kani kade ka sin ka ba nakalian ka jongki ki khot nang ngi ki nangelam bat kunjurut naki unit boker ki ba jupunan kam ya kate ka surok ka ba mala kasgi ban im jakpo te nakalian jongi ru ngilong sotna bat khamtam balajan kani ka ayom lekman na banta kecing ngamta ka jing lekman ka jongi hawide ba Christmas ba kani ya mat khamtam na ka banta ka ki kena school ki balong ki sok ki sentiu namta jongi ba kin penkre namta ka examen ka jongi ka final te markin poisuk poisan shalaki school ka jongi bat khamtam kinong yo nong hapru kumju te naglang jongi ngasim ko exenjang ba ngeni bu do volunteers hangte ya po mokhar matram te kalau kalat menno na permission wa thabru te penuh menginyo ban pendek hanto ban weng yang jadi hangkali mat kinu ki drivers ki ba penkhen ye kini ki kendon ki ba ngingi lampu naglang jongi kaseng hi ngilakran sai hakmat kodorbar kolong ba ngin pha be chakaan ai ba kaan kan le ya ka berangkam la kadi banlong hakanu no banta kat kun kinti jongkaan ni numla markan sibun nama kaan kadon maka jong ka banta makan le bat kino ki ba khan kran tomet ru wat ki volunteers ki jongi nagalian ka jongi ru ni pha be chakaan namar ba kajing wanra ya kadhang kali kat kun kijing kran apa kodopar ka dewi limba kini ki namnya kali ki ba sukamai krem dan kinong pet nang jongok kata kalau long ba kimdan unit kimdan haknu no kun hon te kilong basuya kamay mon nani kilong bayad mon te sisa ngiru dala kijong hikmat ni ki kalong bakilong sisa kunta ba kata le mon jogi nongya kali kijong ni kata hi pelong ba kimdon kinong pet nang jongo te manta ngila bu de kinong pet nang jongo ba nong pet nang jongo pada hape hapo kijing penya jongi ke sentro budi ba umdei uban volunteers jongi umdei ban unong penderta pasenjara unong pentap pasenjara
Ndai be tek tang long bet ya kedhen kali. Bat kinu ki ba penken ya kata kebenta nagliang volunteers untuk tip sangi bat nagliang jungi ngi seperti pelang syaki darbar sedang repair bat khamtam si polis traffic kam support dum ding jeri makin simpat samaki pat ki benta sebab maki kena kita ini di rai jungi de kabak kampung san pat kolong no kundi habi dei hi bakane ka jingthang kali hapo angte hapo yaudo matram kolong bagla bon prat kini ki nongde jingde hapo rusro namara perthai kurdu kam kurdu jam manong banwen iki hendrai habakut hi kolong no ba kimpuram langsung pat ya ka longbrew man brew namar musong kila capture buat sedu sejan masih tengik suro mensua ya ka matran la declare kum ka free zone ndri menta pa kelalong ka parking zone jongno ne jaka di jingdi jongno te naglang jungi ru miang ba midon ka manya thawla mans ya gede menta te yamanta sipori habi de bikti ka jeli pa jok matran bor boy te ngela de bijakran yang mangin sapha jing tho sa government ba ngin bakan chimkhia habi de bakan ni menta Ndri yang tahi sipor ngini fokus betang itu benta benno support mission wathabru banmi yang support jauh pedang bar kumjuru banmat ban penblok than ya ka ni kesurok buan apa jauh sedu limba ka mokhar senesa mopran ita ini benta bar nagliang jungi ngisro penat nagliang kesnong kinang island mangi kermen scam ba nagliang kador basno harangkat bat mali jam slong no ba adal bat nongro ba nginyai trekam lang kum kalong karai menne kasli nang ni sakmat om da kabangin nya kelaktian pat da kumwe kata kadai ka ba besok perkham dan laduk lano kin sedapon pentrai kami kan ni pat ha kajing sisa hi katum bisikran ki yang bangin di masdang bitno adu lasai te nakaliang kajungi manong lasa kasni marmaru nginem patla hiru ban solve lani ban penbet ya kani kerum keram wala kataru nginbu no ki bulan sungi do lasa kasni ba hak juga por kan ban wanra pat makin bet dut berkhat ngatai kan support ba asngi laisi namar nomong lasa ru ki patlong alert baro ndi dala along adin asngi laisi ngatai baro ki along alert kinang ba kalau kita kan ya itu betul. Kongsan ya kalau mengikan tu pada jungi kebuju penang kami kini kemana lokal taksi. Bakil sobha lah habaki syong kali man pembiang lupa ikutia kejongki mat bak syong pa ya kecakah hiaru kini man alu pano kebaik kali om bakin ai on la pa ya kecakah hiar namar bak kata sikade ya kadang kali. No kata kali kecik terpat jungi ki nonglim nongan mat kham tambe ondala poi hapo jan YMC marhang tu ka kandan he kejing blok malumala te hapo jing blok malumala la mang her lupa no makan rot cengai than nang tu jan YMC ke di office barim bar ke yodo te kumta bat la aina tu la kuno banong ban thapat ik passenger running mo ki passenger na benta ki bele ki jaka ki ba kimpak don ke ki taksistan ke jongki tang katu ke Italy tangka tu ni teli kata ru kasong bet apa ke pet kimi jong bulan jazungi lada ka ikon lot kelenti le lada ka kim kelenti nagleng bulan jazungi un hampe abe kata ka de ka betta ka bakongsan bar ka baar par kalong ba ban kham ban wanra no kham kloy ban wanra no ye jing kristet kham kloy habi de ba tu smart parking lot keburan ate po kendai ate po mafran ba lakuno kuno nagleng ki nong yo ya ketua kam bakin pentrai bakin soha pentrai state no namar ba lada ngin lada kapenslam ketua parking hang tu kamur kani kijing thang kani rukan kan mara na koi ke puas me te lada ngi kerpat isota lada utu kontraktor sene ke company ke yo ye pentrai itu smart parking lot hantai lada kimlak ban pentrai kam lada kimlak ban pendam no hapok kepor belabu terkum ke tenders ke bamaki ki yo naglem sumi keseng ngin sebut dia ni kene bat ngin pak cancel be itu ka tenders ke bamaki ki yo ai no haki break bala ban state kenang ban solve ya ka traffic jam kham tam ya tai po yo do ma pran ita ini